Soli Makamu, Bodi Jiwane, Dileti Ichiniase.
yase body jiwane. Hi, this is your main DJ Jepa Jackson. Hashtag Ikona for the love of good music. Loko ulaba MC wan kuma, ulaba DJ wan kuma, ulaba sound ya quality, ambulaba live band, ambulaba sound na DJ wan kuma. Unga rival kukulisa channel one ya G1 Soul Makamu channel. Yikule taringa na tabangwan. Inkom. Hey, Butson. Mitsama mdamu. Ni kombela varhanga ni vula swin'wanyana. Okay. Ku dlaya a ko va xidongo ne swi ya hi ku u dlaya hi mhaka ya yini. Mi nga va mi tshame mi ya kun'wana ko njhe le ngangeni kumbe kun'wana na kun'wanyana hi xikongomelo xo lata booster talent ya n'wina. Juwas on the beats. Dentist Computing and CCTV Installation hi vuyile nakambe na vukorhokeri lebyi antswisiweke hi twala hi nghenisa tikhamera exikolweni etindlwini ta mabindzu hambi emakaya hi nghenisa ti-electric fences alarm system intercom hi nghenisa na wi-fi ya xiyimo xa le henhla tsundzuka hi xavisa tikhompyuta na ti-laptops hi kota no ti lunghisa hambi ku ti-program. Loko u lava website tihlanganisa na hina vuxokoxoko hlangana na Chester eka nambara 0734392724 kumbe 081778392 na le ka WhatsApp hi kona. U nga hi vhakela eka www.themchest.co.za, email info@themchest.co.za kumbe email chester@themchest.co.za. Dentist Computing and CCTV Installation. U vule hosi. Hey, Butson. Mitsama mdamu. Ni kombela varhanga ni vula swin'wanyana. Okay. Ku dlaya a ko va xidongo ne swi ya hi ku u dlaya hi mhaka ya yini. Mi nga va mi tshame mi ya kun'wana ko njhe le ngangeni kumbe kun'wana na kun'wanyana hi xikongomelo xo lata booster talent ya n'wina. Juwas on the beats. Aye, kar mina Cynthia wa ka Mafenya amkela eka episode ya yena ya number 3. La Soul Makamu nga ku ihlamuseleni hi ti question yana. Okay, anga ku ihlamuseleni hi vuyena bya yena lebyi hi twa ku ingaku a byi tolovelekangi ku va a vutisiwa ka ti interview leti anga tshama a va ka tona. So loko mitsundzuka ka episode number 2 loko hi pfala a ri ku vulavuleni hi laha loko a suka ka va mihisa luya a ngete a hi fambi ka yena nta ku zama hi ndhawu nyana mara swi fika swi flop mhaka ku va xuxi nkarhi wo leha va ze va decide ku okay a hi tlheleleni le kaya le maybe swi nga swi tshamiseka kona hi kombela mi hi teka kusuka kwalaha hi Makamu ku vuyi ku humelela yini loko se mi ta tlhelela ka n'wina. Okay, vu hi famba ne hi milenge hi ri 4. Okay, a mi ri 4 n'wina na mbyana na mhisa luya na sesi luya. A ku ri mina na mbyana na sesi luya na certificate. Okay. Se loko hi famba ne hi fika le akaya ne se ni nga ha swi tivi ku ni faneke ni endla yini maswa. Yeah. A fika a hluvula a sala a nga mbalanga nchumu. Certificate ya ri kwala ndlwini. Se a khandziya libedwanini a ni tlela libedwanini rin'wana ri kona ka Mafenya Brothers in Action 3 leliya la ku fana ku khotsa simbi laha hansi. Se tintambu hinkwato a ti ri ka mina ku ni faneke ni teka action mo a ni swi tivi ni faneke ni swi vula or ni swi endla
hi problem leyi ni nga na yona I day one. i day one must this Yeah. and to me the jokes ti hela se ni okay plan i action because ambo vulavula ku ta hetelela ku ve na action mavo se loko ni teka action ne va ni tshiki me me ani domi ku andlweli ku kwata nkarhi lowo khale mara la a nga kwatanga a no ti kwatisa mavona veni good shot no ku we va vulavula ka so ni ku we ka so ni ku we rixa a ku ri wa vusiku bya wa mune se rixa ku i Friday mava ku nga yeki xikolweni ni ku ni ri na chomi yin'wana yikulu swinene leswiya swa ku va ku va tshama va ri swin'we masisi a va ku i Foster Malovisi chomi ya kona yikulu ka n'wina kumbe ambula ku a yi ri kulu ni vula i chomi yikulu na i munghana nkulu munghana loyi a nga khoma na blind mi xana everything ya se ni n'wi byela ku mfo hlangana ka beda la a ku tana do haleni ka vona ka va tshama va ri two ku ri yena buti wa yena no se hi kota ku yenga laha ka vele vaya ya ku halaya ka vona no fika hi kuma ku rabota wa ku a ri swilavi hamba a ro swi lava ne nxoko a ri ta borwa hi Steve Cape maswa se loko ri pera ku va na problem ya ku yini hi fanele hi tlhelela leyi hi tlhelela va fika va endla sweswiya sorry ka n'wina kona a ku nga ri na munhu un'wana handle ka a ku ri na papa me no va nga yi voni mhaka leyi papa me i munhu un'wanyana like a va nga ri na nenge okay so for vona ku va pfuka va ya a ku ri processing wa yikulukumba ngopfu maku swilo swi nga endleka fast mavo se mara loko se ni ta va ni ri na experience na hamba ni endla leswi swa ku loko no tshuka ni wina munhu ne mi kuma ku va humi va tshama handle a swi nga vonaki kahle swa laha ni swa le ndlwini ya mina loko munhu a huma a nga vonaki mara loko a huma gate a vonaka loko va ri ndlwini maswo se sometimes a ni endla sweswo swa ku loko se ni swi twa ku ve le ku humeni and a ni faneke ni huma ne ni n'wi humesa fast a tshama kwalaha khombini a ku ndhawini se va kotana va kha va huma ku a ku va kokosoli no se va ni vitana va ku soli se ni huma ni go mi la khasete leyi ni nga khaseta vhaya ni ta yi kuma xikolweni sweswo swa ku taniyana so a swi teka nkarhi for vona ku bana kahle ku komisa n'wina a mi teka advantage nenge wa papa a ni teka advantage yo papa va slow okay ni nga ta teka advantage yona a wu nga ha ri kona okay yes and then hi tlhelela na madam loko se ri pela hi voni nyana na TV kwala loko hi fika le swi fika swi ngeta leswa swa mahluvulele lamaya ne ku ngeta na action liya ne ku ngeta na leswa swa ku nga ni khumbi ne ni ngeta na kwata lokuya ku va there's very same story and then rixa se ku va ku ri Saturday hi pfuka hi ya vuwani hi milenge a hi khapa Foster ne n'wina na nhwanyana luya certificate a xi ri a xi ri kona hi ya vuwani hi milenge a hi ri na yo mali ne mara mali liya a yi pimi ku loko ho khandziya taxi loko hi famba swi ri hi ta vuya hi milenge I'm from shoes up my se hi ku swantswa hi rhanga hi milenge ku loko se hi karhele hi vuya hi taxi se loko hi fika hala hi fika hi xava swo dya hi mali leyi hi faneke hi vuyi hi yona hi boheka ku tlhela vuya hi milenge a ni nga hi ro sungula a vuwani tshama ni ya na nana
ko va ku laha a swi borha hi mhaka ya ku a wu kuma ku fosta xi famba ka kilometer xi ri mahlweni hina hi ri ndzhaku ni nge rhangi na xoho ni siya munhu ma swi twisisa se loko hi vuya ni vuya ni nyuma se ku tlhelela kaya se ni ya ko kokwana wa mina Dakar se ni fika ni kombela ka mhantsongo wa mina ku va tlela na dona ma vo se ni kombela ku tlela na ni ya ka room ya hina le a hi tlela ka yona hi ri vafana loko ni ri le ma vo se mhantsongo ya mi yi kwata mara yi swi twisa ku yi boheka ku dyi amukela ma vo se yi dyi amukela yi tlela na dona i Mugqivela se ri xela Sunday se namadyambu wa Sunday loko se hi suka le a Dakar se ni kha ni dikhapa kaya ne di fika a xikolweni xa le nhlalukweni namadyambu n'we to basile leswa swo u kota ku vona loko ri munhu u vona hlikani u swi tiva ku i mani la ta ku le a di fika di ni rilela a ni rhandzi u ni yisa ka siku lebyiwani hi vomawani loko no gevengiwa ke u gevengiwa hi kha hi famba swin'we na wata a ku ri kwihi ndhawu ya kona laha nga ekiteliwa joke leya ya la mama ku ye maxisa lexiya xa ku xava vanhu lexiya xa ku la ta komba nsati wa mina ku naba ivi ku bayiza ku ta man'wa mathuka sa hi mona lama xi nga maxana a ku ri kwalaya yes se a derila mhloti man ni swi swa ku na mina loko lolohini ka ku vuya vusiku lebyiya nda dikhapa nampundzu se hi tlhela hi ya kaya loko hi ya kaya hi fika hi nghena se loko hi ya ndlwini hi fika hi hlantswanyana mpahla se di ni byela hi doxe ku fa ku endleka yini na ta mi vutisa swivutiso swo okay na before ni vutisela swivutiso swo tala na ha ri ku tsakiseni hi ndlela leyi mi nga ku hlamusetseni swona ni kombela hi ya break na ta tlhela hi qhubeka ya mahlweni bayingiseri mari ka Joan Soul Makamu channel mina sintiwa ka Mafenya ni na Soul Makamu a ri karhi a hi hlamuseta hi vuyena bya yena lebyi byi nga talangi ku vutisiwa ka interview yin'wana na yin'wanyana hi kombela hi jika mavhengeleni ku ya kona hi ta tlhela qhubeka from la hi nga qina kona Juwas on the beats. He munghana u vone xin'wana avhengeleni ivi u tsandzeka ku xava hikuva u hava mali u nga vileli payday solution yi ku tela na xitshunxo wa nga twa va ku lomba mali ya ntsengo wo ringana 5,000 rand ivi u va hakela hi siku ra muholo yingisa swilaveko swa kona swa olova u yi rhumela ntsena 3-month bank statement recent payslip ID copy leyi nga certifiyiwa exiphoriseni ivi ke u swi rhumela eka nambara 063 503 3469 swi olove no kahlula payday solution we take the burden off G1 Soul Makamu mi le ku voneni ka G1 Soul Makamu channel hi kombela ku loko show leyi ya Matimu ya mina episode 3 yi hela mi nga fambi ku ta va ku ri na breakdown ya risimu ra kokwa ra sekwa mi tlhe mi cheka link leyi nga ta landzela 22/9 ku ta nghena yin'wanyana show inkomu
Ahi marka John Soul Makamu channel mirna mina Cynthia kama fenya iqhubeka yisama hlwini na vutomi lebyi Soul Makamu nga ku hlamuseteni yena hi yena bya yena kusukela vutsongwanini bya yena ku fika la nga kona ku ri ka ti-question leti nga talangi ku vutisiwa ka ti-interview so a hi nge tati ngopfu kumbexana moni ku a hi nge mu disturbi ngopfu ka leswi a nga ku swi hlamuseleni hi rhandza flow leyi a nga ka yona botsoni okay ni kombela hi tlhe hi teka kwala exactly la mi nga qina kona hi yisa mahlweni hi le ka episode number 3 a yi jahangi vayingiseri a yi jahangi ta va kona tin'wana ti-episode hi tlhe hi vulavula ku fikela la nga fika kona leswi a swi vulavulaka swi nga va swi ri swa malembe mo hlaya before a fika la a nga fika kona a ta ze hi fika la a nga fika kona namuntlha so ku gina la mi nga hlamusela mi fika kona hi nga yisa mahlweni yeah se a ni byela hi nexe yes a ni byela hi yexe ku endla yini mi tsundzuxa phenpheni loko ku namuntlha ta duma yena na yena sa vula hi yexe ku hey ya namuntlha ti fa ti duma nkana ni ri na wona ne mara a wu nga endleki na ku ni kwateli yini masiku laman'wana a swi twala ku ni kwateli ku u te ni nga ku khumbi okay obviously yena a swi tiva hi vutsweli ku n'wina a mi swi tiva-tivi swilo leswiya hi ku ya hi leswi xisa lexi a xi ta xi fika xi mi hlamusela mi ri na yena kwalaha ku njhani loko ku kha ku endleka swilo leswiwani n'wina mi khe mi nga swi lavi ku qhuveka a nga ri na yona a nga tikombi a ri na yona miehleketo ya ku ingaku mi yisa loko u va ku chaveni ku hi endla swaswo a tikomba a nga ri na yona mara mi nga rivali ku na vahisa lava va ku hi hexe ha chava na hambi swilo hi swi tiva se maybe a twanga ku no wela a ka va lavaya okay se ni kuma a ku lan'weki mo ni boheka ku ni langisana na mhaka i siku ro sungula rero okay no a ku xela mvula okay loko se ri xina a hi vulavuleni hi woko ya n'wina loko se mu humela handle a ya fana na masiku laman'wana woko a yi fana ne ene ni twi swi nga ri mihlolo ngopfu ne okay mo swin'wana ni swi jamba because swi sensitive nyana swi swa kona ne mara mo ni swi jamba mara lexi a ni la ta xi vula i ku walk a ku nga cincangi nchumu ne ene a ni zangi ni hlamala like a ni na during the process a ni va ni kha ni yingisela ku se ni kuma ku a ku na nchumu xa ku ni nga ku xi ma swisisa ne se mara loko ni ya vuya the following day ne loko ni huma ni fanekele ni famba early a ni fanekele se ni ya xikolweni loko ni famba early ne ni kume ku mbyana ya mina a yi kona ni boheka ku famba ni nga ri na yona no ni ya leyi evusekeni loko ni vuya ni fike ni jikanya xikarhi ku va ku se ri taxa se ni tsakele ku ni vuya ku hlamba xikolo xa hina xi nghena hi 10 to 8 nampundzu loko ni vuya mbyana ya mina ni vona ne se yi hlanganisa hi ku tsaka se hi ta hi kha hi lwela ku jampela ni le ku hi fika vhikeni se ni ta ni kha ni huwa na yona and ni kuma ku kaya ku tele ngopfu hi swin'wana swa ma 6:30 uma ku tele like se ni fika ni nghena laya se va ku hi show lexi se va ku hayi vanhu va n'wina se loko ni tshama no lava ku xi pfala lexi xitori kwana loko ni tshama se va ku hina va ka vo lava va nga ta la se hi n'we mi lava ku veri kwini leswa swa ku mi swi vitana ku laminata hi n'we mi lava ku laminata certificate leyi va nga na yona
mi ready ku laminate both ma fanele mi hlamba mi ya xikolweni sweswiwani se ku va case nyana kwalaya mara a swi vuyangi swi helela laya swi vuyi swi ya mahlweni nyana ene a ni rhandza nhonyani luya swinene ni tsundzuka siku rin'wana ni n'wi tshika hi Friday ya ku kha ku yiwa aka ti swa ti-cultural activities ne ni n'wi tshika ku ri Wednesday hi Friday loko ni fanele ni ya ka culture mani ni ka R2 R2 liyani a yi xava juice nyana na kumbe na likotani nyana masisi a nga ta xava nchumu xa fensini va transport ani vhela hi famba hi swa xikolo ni n'wi tsundzuka kambe yena a supply a ta ni supply se ni n'wi landza ni fika ni ku ni kombela mali yo dya se a ku a na mali yo dya na ni ku a ni na yo mani va niki R2 kwawu wena vahlani va hla R2 se di hetelela di nyika R15 mara swi ni kwatisa leswi dina mali yo tlula mali ni dri vahlani mara ni nga ta gungula hi ku na vona R15 se na mutana gungu a wu penga leswa swo mhani vahlani se na n'wi byela ni nga n'wi nyika na R15 ya yena okay ni twa ingaku yi japi ngopfu mara a ni lave ku vutisa hi experience ya n'wina ya first kiss loko mi sungula ku kissa n'wansati ana honestly ana ha swi tsundzuki ne ana plus me exani ani munhu wa ti-kiss ya ani munhu wa ti-kiss ana ha swi tsundzuki no i mani ni nga tshama ni n'wi khisa handle ka valava va ku va lumisa hi timbyana and ni nge yi hlayi ku okay andaka loko n'wina mi dyondzi ku gangisa a mi hamba mi gangisetela nje tsakisiwa hi experience leya se mi nga na yona yo ma swi kota ku gangisa a ku humeleleni n'wina andaka loko se mi swi tivini ku ma swi kota ku leswiya a swi ni affectangi helo ne that's why ni ku ri ni ku a ku na lexi ni nga fika ni ku wow kahle it was like okay okay swi kahle a swi fanangi na leswa swo gangisa swa but loko se masiku makhamaya ni kha ni dyondza swilo ne hi laha ni nga sungula ku swi voko ku no man swilo leswiya swa ni nga kombiwa hi boti lava swi xithinani xa hlampfi ne swa rhuketela swilo leswi a ni nga fiti ku ni kombiwa as n'wana ma swi twisisi ene ku va va ni endle leswo i swin'wana swa tingana ngopfu ma swi twisisi a swi nga fiti no ni famba ni tlhe ni vulavula hi swo ku va ni kombi yini ma se ni sungula ku nyuma like kasi a va ni komba swi swo bola so ni ya swi dyondza loko se ni sungula leswi hayi man swilo leswiyani sweswo okay na yi twisisa a hi yeni mahlweni ka ndhawu ya ka n'wina la mi nga kulela kona kumbe a ni swi tivi ku ni nga vutisa hi le ka Makamu ya munhu vutisa hi le ka Makamu a nga va a ri kona munhu loyi mi nga okay ni byeleni experience ya n'wina na munhu loyi a nga sungula a tshama esati wa n'wina ka Makamu experience ya munhu loyi a nga sungula a tshama as nsati wa mina ka Makamu kahle munhu loyi a nga sungula a tshama a va nsati wa mina ka Makamu u lovini se a yi hlamuseleki mi ve mi xitsema xikombo kwalano okay hina swo swin'wana swivutiso swi ya mahlweni mayelana na vutomi lebyi va nga ku yi hlamuseleni byona mara lan'wani ni pfumelele ni tsema episode ya hina la yi ta hlangana ka episode leyi landzelaka ya number 4 a hi ka Joan Soul Makamu channel ya n'wina leyi kulukumba misava hinkwayo khesini Juas on the beats.
G1 Soli Makamu mi le ku voneni ka G1 Soli Makamu channel hi kombela ku loko show leyi ya Matimu ya mina episode 3 yi hela mi nga fambi ku ta va ku ri na breakdown ya risimu ra kokwa ra sekwa mi tlhela mi cheka link leyi nga ta landzela 22 9 ku ta nghena yin'wanyana show inkomu.